بارك الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، في أوقاته، في حياته عليه الصلاة والسلام. Аллах субханала тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың жашоосунда, анын амалдарында, анын өмүрүндө ага Аллах тағала берекелүү кылып койгон. ما هي الوظائف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү карманып жүргөн кесиптер, ошол кызматтар кандай кызматтар болгон? هو نبي ورسول. Бул биринчиден бул пайгамбар жана элчи. يتعلم من جبريل الوحي عليه السلام. Жибрил алейхиссаламдан ал вахийди үйрөнгөн. هو المعلم المدرس. Жана ошондой эле өзү ал үйрөтүүчү. هو مدرس القرآن، مدرس الحديث. Жана ал Куранды жана хадистерди үйрөтүүчү. هو المفتي. Ошол менен ал муфти. هو القاضي. Ошондой эле ал казы, сот. هو إمام المسجد. Жана мечиттин имамы. هو رئيس الدولة مثل نقول. Жана ошондой эле мамлекеттин президенти, башчысы. وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية. نعم. Ал министр болгон, ал ошо министр обороны, коргоо министри болгон. Вазир дифа. وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية. Ал ички иштер министри болгон, сырткы иштер министри болгон. نعم. يربي الأولاد، يربي كذا في أهله مع أهله. Ал балдарды тарбиялаган, үй бүлөсүн тарбиялаган, башкаларды тарбиялаган дейт. كيف؟ Кандай дейт? Кантип? والله لا يعطيك وظيفة واحدة لا تستطيع عليها. Ал ушул кызматтардын бирөөсүн берсек дагы сага жетише албайсың, мүмкүн эмес дейт. ما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة واحدة، ما تخلف قط عن صلاة واحدة. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир дагы يعني ما ترك صلاة واحدة أبدا. эч качан бир намазды да калтырган жок. منذ فرض عليه الصلاة إلى أن توفى الله ما ترك الصلاة. Аллах субхана таала ага намазды парыз кылгандан баштап, ол каза болгонго чейин бир дагы намазды калтырган жок. لم يتأخر عن صلاة واحدة، لم يؤخرها عن وقتها إلا صلاة واحدة. الله سبحانه وتعالى قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى تتعلم الأمة صلاة واحدة فقط. Эч качан эч бир учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир дагы намаздан кечиккен жок, кечиктирип окуган жок. Бир эле учурда болду. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уктап калды. Жана Аллах таала муну атайлап ушундай анын тагдырына жазып койгон. Эмне себептен биз үммөт андан үйрөнүшүбүз үчүн. ما الفائدة؟ Эмне пайда? أنك إذا اتقيت الله يبارك الله لك في كل شيء، في أولادك، في مالك، في وقتك، في حياتك، في كل شيء. Демек, эмне пайда алабыз? Демек, эгерде сен Аллахтан корккон болсоң, таквалыкты карманган болсоң, Аллах таала сенин бардык иштериңде, сенин жашооңдо, сенин балдарыңда, мал мүлкүңдө, сенин өмүрүңдө бардык нерседе сага Аллах таала береке берет. نعم. أنت ترى مثلا الأئمة الأربعة مثلا. Сен мисалы биз билебиз 4 имам. الإمام أبو حنيفة إمامنا رحمه Биздин الله. имамыбыз имам Абу Ханифа. بارك الله في علمه. Анын илимине Аллах таала береке берген. نعم. مع أن هناك يعني من كان هو من أعلم أبو حنيفة رحمه الله وأحفظ منه، لكن الله جعل في علم بركة إلى اليوم الناس تنتفع بعلمه. Абу Ханифанын дагы учурда ошо өз заманында андан илимдүүрөөк болгон, андан көбүрөөк жаттагандар болгон. Бирок Абу Ханифанын анын илимине Аллах таала береке берген. Азыркы күнгө чейин бардык адамдар андан пайда алып жүрүшөт.